chapter 15 verse 11. Verse 11. Wayesethi umuntu othile wayenamadodana amabili. Verse 12. Encane yawo yayisithi kuyise, Baba, yinike isabelo sefa esiqondene nami. Imake ndikhalela lento ke si ndihambe ngalendlela ayifunda ngayo. Kuthiwa yindoda le. Ake sivale iBhayibheli zethu. Sizivale. Andithi ibone lapho ikhona. Ya sizomamela yena yedwa ke. Wena ke inote nje ukuthi indawo izosifundela ekhaya. Lesifunda ukumamela. Kuthiwa ke kukho indoda ethile eyayinonyana abangabi? Ababili. Omnyana lo omncinci. Lo omncinci. Lo omncinci ufuna isabelo sento angayisebenzelanga. Lento kuthiwa lilifa. Kunabantu abafuna amafa lingekafika ixesha loba athole ilifa. Aba bantu bayasipha isikaftina sabo i-lunch time ingekafiki. Nasesikolweni uyafika wena ufika uphethe isikaftina ngo-8 o'clock uyasivula umane usiswela. Umane usiswela wena. Umane ufuna ukushaya u-10 sithelile. Bakushaya u-1 o'clock abantu bakhupha isikaftina zabo. Umuntu isini wena. Kuyingozi ukuthi isikaftina ngesikhathi esirongo. Kuyingozi ukulala nendoda ngesikhathi esirongo. Ngoba uzothi makufika isikhathi sobalala nendoda bese ungasavumi. Hey. That is why what you realize khona athe ukwenza into bana wena mase kufika isikhathi sokuthi wena iba nomyeni ibithi ngilapha sendizigabile. Kufuneka isikhathi ke sithethe phandle. Jesus. Hallelujah. Indulaza ayisiyona idanger. Idanger kungalaleli sokutshela. Uthi ngokusochelelwa awumameli. Usenenkani apha kuwe ngaphakathi. Because xa uxelela ungamameli kushuthi akusenguwe umameleyo sekumamela amadimoni. Nanti lekwekwe ifuna ilifa layo utata wayo. Alikafiki ixesha. Tata ngeke bana ndibazisa ufa kudala. Awukundinika into zakho ngoku. Asahambe mantwana. Encane yawo yayisithi kuyise, Baba, yinike isabelo sefa esiqondene nami. Wawahlukanisela impahla. Verse 13. Kwathi emva kwezinsuku ezingeziningi, indodana encane yayisibutha konke yamuka. Imake ayilindi isikhathi ngoba umuntu osetyenziswa ngusathana usoloko ephelelwa isikhathi. Usoloko late. Yabona umuntu osebenzela usathana ever late. Usoloko late kuyo yonke into ayenzayo. Usathana xa izokusebenzisa ukubuza iquestion uba fobanini. Jesus. Unini wahlala kulo Yesu. Fobanini. Uyobanini uhlupheka. Uyobanini usokola. Unini umane ushunyezwa nge-messages engathi sizokukhulula. Fobanini. That means that is the voice of the devil. Udevil manje zokususa esihlabeni sakho akafuni uthatha isikhathi eside ufuna usheshise. Sasawuzowona ngoku akakulibazisa usathana uvela khawulezisa ubonwa khawulezisa. Kuba yada kuke ngayo wokugcibela uyacibelisa ngoba Kwathi emva kwezinsuku ezingeziningi, indodana encane yayisibutha konke yamuka. Ubani ubutha konke? Ibutha konke. Yabe seyenze njani? Ngoba usathana akakholwa ukudestroyela kule ndawo. Xa ezokudestroya usathana uqala kususe qala. Akakwazi usathana ukudestroy uphathwe ngabantu abazokuvikela. Akakwazi uqala acheck iposition. Usathana xa ezokudestroy ucheck iposition qha. Ndiyaqala kubheka ukuthi kwiposition eright ndingamenza kanjani ukuze asuke kule position sokudestroya kahle. Ubuziboza baphawule
strong kakhulu basoloko benengqondo zokuthi iwesa abantwana badla ngokuzibulala kudla ngokufika into ethi kubo bavele bahambe ngoba bayephi. Once ufika befeeling yokuthi hamba noba uyephi ze kusahlale nedeal ngawe ikhona lento afuna ukwenzayo yahamba indoda yes yaya ezweni elikude yachitha khona imfuyo yayo ihamba ngokonakala yachitha khona lonke lelifa yadla ubushabayo. Hallelujah. Yadlani yadla ubushabayo. Let's fair. Amen. Verse 14. Isisaphaze konke kwavela indlala enkulu kulelo. Ngoba uthi mase uqedile yonke lento okwenza ujabule kufika indlala ikukhumbuza indlala ukuthi kane nozothina apha emhlabeni. Abanye abantu behlela apha nje abahlelanga kuba bethanda but basuswa zizinto ekhaya kuze zawuyongena naphaya mhlawumbe ungancedakala ngoba whatever you do yonke into yenzayo zenzela wena. Hayibo amen. Wafika indlala emva koba seligqibile ilifa liphelile ilifa yafika indlala. Yes. Isisaphaze konke kwavela indlala enkulu kulelozwe yaqala ukuswela. Yaqala ukwenze njani? Ukuswela. Ibikade rich. Ngoba mawufika uvele egoli okanye uvele emsebenzini uba ne-friends ezininzi kanti azibhekanga wena zibhekele liphetheyo ngoba abantu once iphele lento bebeze kuyo bayakushiya kancane kancane. Kunjalo mntanami intombazana mawusaphethe ubuntombi bakho ayabuza amakhwenkwe ngathi zimpukazi once amthola ubuntombi bakho ufahlake bahamba bengavalelisanga abavaleliso lokhu usothuke bagcine manje ngifonela ngisafoni uphelile Jesus yaphela kaloku umuntu wentombazana uyaphela futhi Jesus once uphela bavalelisi uvela kuphelele don't call me, I'll call you. Hey. Verse 15. Yayisiya kukhonza komnye umuntu walelozwe. Yena wayithuma. Masifundise sithi kwakhe. Yes. Yayisiya kukhonza komnye umuntu walelozwe. Yena wayithuma emadlelweni akhe ukuba yaluse izingulube. Uyayibona? Kokwayo le ndoda ikhule ku-rich. Yafuna ilifa layo before time yaya kwindawo ekude. Xa ifika kwindawo ekude kwavuka indlala. Yayofuna umsebenzi, yanika umsebenzi wokondla ingulube. Ukuthi yona umsebenzi wayo mayiphe ihagu ezi. Umsebenzi ewunikwayo. Hallelujah. Ngoba kuyadingeka ukuthi uzukhumbule ukuthi ungubani emhlabeni kube nesimo odlula kuso. Ungakhambi ufithi ingulube. Awungeke umazi uNkulunkulu. Yonke lento ehlayo empilweni yakho ihliswa ngenjongo. Yehliswa ngamasibomo ngoba uNkulunkulu kunento ekumele ayenze kuwe ukuze wena umazi. Hallelujah. Awungeke umazi uNkulunkulu ungakhambi uyofitha ingulube. Noma ungazifitha ngolunye uhlobo kodwa ingulube zokuzosifitha. Kufuneka uzifithile. Ngoba uzifitha ngolunye uhlobo ukwenze bakuzofika. Into ukukhumbula ukuthi who are you? Because it's not about what you are going through. It's about who are you. If ungakafikela ukuthi ungubani. If ungakafikela ukuthi ungubani. Ngoba kuyo yonke into ebehlelayo. Lokhu kunzima wena othi udlula kubo.
It's just that attitude. It's not about how is it happening. Okanye le nto yenzeka kanjani, yenzekelani, ibiqale phi kwaze kwathi no. Usayijonga wrong. Once utshintsha indlela yokuyijonga le meko kuyo, uyibheke uthi yeka kuba who am I? Ngoba kumele uzazi ukuba uma kuwabhideka emzazini ukuthi ungubani, you will never make it. Wathi uke wazazi ukuthi ungubani, asikho isimo ngeke ukwazi ukubhekana naso. Noma kungavele siphi isimo, uthi akandaba nawe simo, wena ungayiphuma kodwa uyazazi ukuthi uyazazi ukuthi ungubani. If uke wazazi ukuthi ungubani, you will never sazi. You will never sazi. Ithatha ilifa ihamba nayo iyolichithela esizweni. Yonwaba zemke ifred. Yaphela imali. Wathi uThixo mangehlisa into ebuhlungu lokhu. Ukwenzela bazozazi ukuthi ungubani. Because engehlisanga kwibuhlungu akazuzazi ukuthi ungubani. Njengoba wena unamatyala angaka nje is because uThixo ufuna uzazi ukuthi ungubani. You have to know who are you. Awungeke uzazi ukuthi ungubani amatyala engafikanga. Awungeke uzazi ukuthi ungubani esifo siphetheyo singafikanga. There must be something esokuhlukumeza. Nazo zonke ihlukumezo ezi ayisoneza. Ayikho into eyenzeka ngephutha. Loba ungabuhlungu ungahlutshwa zingabantwana, uhlutshwe yinto ekuhluphayo, loba yintoni ungahlutshwa ngumyeni. But yonke loo nto yenzeke ngamasiboni because uNkulunkulu ufuna ufithe ingulube eqala. You have to feed. Verse 16. Yafisa ukuzithintha ngemidumba edliwa izingulube. Uyabona ngoku usuka from the palace. Usuka kwikomkhulu.